35 ساڵە بێترژی يعني حتى أنا واي ماكينة محاضر و35 ساڵە مكار و خەباتێ تەرزیتیە کرن وما يعني وێ چاغێ براستي گەلک ئەم بێژن 1970 وێ چاغێ کۆمابۆتان چێ ببوو و ئەڤ هەڤژنێ مژید ناو چاند و هونەر دەبوو يعني ئەڤ ماڵا me براستî carna rê lê tune nebû يعني وەک bê sê غرفة و مەطبەخ و hemû da girtî bûn يعني dihatin يعني em bê 4-5 meha dihatin ev li vê derê ev ji bo yani ji bo Newrozê ji xwe ev provatê xwe dikirin wekî di cil û bergê ev dengbêja min dirût lîstikvana şano bû hemû jî ez alîkar bûm bi we re.